Huma ħamsa xenarji li jagħtu idea ta' kif il-futur tal-Unjoni Ewropea jista' jiżviluppa sal-2025 u dan jiddependi mid-deċiżjonijiet li jittieħdu. Dan skont il-White Paper li ressaq il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker fid-diskors magħruf bħala State of the Union. L-ewwel xenarju hu li sal-2025 l-Unjoni Ewropea b'27 stat membru tara li jkunu implementati ir-riformi. It-tieni xenarju hu li l-istati jistgħu ma jaqblux fuq il-bżonn li ssir iżjed ħidma f'ċerti joqsma lil mis-suq uniku. It-tielet xenarju hu li l-Unjoni Ewropea tibqa' għaddejja kif inhi għaddejja bħalissa fil-waqt li tħalli stati membri jaħdmu flimkien għal rashom f'ċerti setturi. Ir-raba' xenarju hu li l-Unjoni Ewropea taħdem biex tagħmel differenza f'setturi li jolqtu direttament liċ-ċittadin u l-ħames xenarju hu li l-istati membri jiddeċiedu li jaħdmu iżjed flimkien fuq kull settur. Il-White Paper kienet ippreżentata b'antiċipazzjoni għas-summit f'Ruma li se jfakkar is-60 anniversarju minn meta bdiet l-Unjoni Ewropea. Juncker sostna li 60 sena wara wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tfassal viżjoni ġdida, issa b'27 stat membru fi ħdana. Now is our time to be pioneers and carve out a vision so that we may work hand in hand, united at 27, towards our future. Il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani laqa l-proposti mresqa li ddeskrivihom bħala ambizzjużi. We believe in Europe, we believe in the future of Europe, and so we always prefer the most ambitious positions. But the proposals from the Commission will involve listening first, and that involves listening to the Parliament. The debate is open. Il-White Paper timmarka l-bidu ta' 27 stat li flimkien iridu jiddeterminaw il-futur tal-Unjoni Ewropea. Se tkun lok ta' dibattitu kemm fil-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u fl-Istati membri fejn se jittellaw qatt ta' dibattiti dwar is-suġġett.